Pi Diddy thubuaiah kalzela athrian pa rapper Varte Jay-Z po nuulu ani veleh ta a. Chuti rualin Syrian dictator Assad atluk chiat chan kha atho pui Hamas te wang ani dana omboka. Hengvel hi soiteang chumi ma chuan. TV inti somli pathum kanea cheng sing ni akai nge yang min ti trin cheng sing ni man ka kai mialowania Kepo katlom le tuka alim te moment vel hi. Pindan home appliance ompui phei chawhpawlh TV mai nilovin fridge washing machine deep freezer visi-cooler le dangte Christmas discount za somthum thlengin an pe meke avaneitan giveaway microwave oven a omtel bok an bungrote hi pungomlo EMI in alak thei baka warranty mumal taka pek vekania after sales buaina a omlo rapper le entrepreneur ni bok Jay-Z a hming tak Son Carter hi pathian nia Pi Diddy thubuaiah siam thata a hming antel thara kumsang ni khan meichano pang kumsom pathum mi pong suala punia athian pa Son Diddy kom sanen an hming alangdun tarial mayane atwar tu hming hi puanzarani lawa Jane Do tinanda maya thubuaiah antarlandanin Jane Do hi hemikum MTV Video Music Award after party pong sualania Didian ashrai rui nuwa apong sual nina soya tuna Jay-Z po ayin nam noitel tiin tarlan ania thubuaiah hi October tha a New Year ka Diddy laka thelu to ania pathiani khan ennon lein Jay-Z hming antel thar lea thubuaiah thelu tu hi attorney Tony Busby ania Diddy laka hian tun naya pongsual thubuaiah athelut nuala mase criminal case nilovin civil lawsuit mangdeu vekin ani thungane Jay-Z an hepuna hi aphana sahlea min puna le mipuin mindem na wangin thubuaiah hi anduanga chingfel mai tura min ngai ani mai thei mase he thubuaiah chinfel na tan hian sikitlang mam po ka pelawang poi khoina an soi hi arab thlak tak zeta hetiang hi athleng tak takani chuan civil case nilovin criminal case zok ziak lu ro se kumtling lo laka poi khoi turap thlak tak chu tang tla kani atia anupuile afa te hena he thubuaiah chungchang soifia ngai chu hreomati thute asoitel bok heti lai hian Pi Diddy thubuaiah khan apoi khoina tuar tu te hming an puangzar manglawani kha tun naya meiche pakhat hming aron lang chuak ta a ena keini ice hockey player Evander Kane nupui hlui ania pongsual kai hnoya Diddy apu tu meiche palina ania nikum December thla khan alaka hian thubuaiah thelutin here parle producer hian kumsom pasari mi ani in apong sual tinatar langa athubuaiah hian atira ahming thupin Jane Do tinan ziak phota mase siam thrain ahming dik tak hi an hmangta a athubuaiah bika hian Diddy mai nilovin athrian harve pair le mingan puanzar lo mi pakhat antel bokane ahming dik tak ahman chan hi poi khoya apu telamin an phut wangania ana chuan kahming dik tak kahman hian kaza mang tian ringani mai thei mase zamna engma kanei lova kalaka an poi khoina hian zeble thuptur engma kanei love tina soi ena hi high school zirline in heng poi khoi tu apu mi pathum te hian an hrai ruya an pong sual nina soya Piranen hian Detroit night club atrangin anin charani ome phonin Diddy nen anin bia Diddy hian New Year ka kal turin aron cha New Year kan thlen ma hian Pir hian hursual na lam hoin alaka hian a chephota New Year ka Diddy hian zule damdoin alo hrai ruya adu thu tel lovin
mi pat mei chiat na ahman puita niin thubuaiah chuan tarlan ania Diddy hi ama pong sual tu masaber niin mi pathum te hian an pong sual rona chumi hnuwa thlona trum huna an vada le niin ana hian apua apuna hian Diddy hian thiam lo na engma nei lo tiin a in soi thiam ve thungane le Syria lami hoile to teang an dictator Bashar al-Assad pai thla konga an nortu ber chu firfiak tenena in thlunzom trin Islamist group Hayat Tahrir al-Sham HTS te ani kha Hepol hi Turkey chuan athuam thra in a thlopa Syria mi puiten an huat ron an dictator pai thlatura an nortu ber ati thei ome Mase Assad atluk chan lian ber chu Hamas te ania akai kuanga chuan Israel wang pakhat ati theibok Gaza a an ka hlum tak in biruk siak champion Hamas roitu Yaya Sinwaran nikom October ni Syria Israel Beirut Khan Middle East mel mang adang lamdon ti chu muloka abe se yangero anidon lo ti repha kher lo mai theyane Middle East mel mang chu kum khat chuang hnuwa adang lam ta hlea danglam na thlen tu chu Israel sipai te chet na ne Israel hian mi pui hnunga in phen tlat Hamas howan khor chuaka Israel do tu te chuan Palestine te rod na dik takani ye tinan dema mase Israel hian rod du tak tak ni se sipayatir lutin in tin atlo kwaltir lawang nu naw an thitam em hi Hamas ten in phen na tan poisoi lawan mangna sa a dan kalinan che tilan tir tu ni ye anti-trin chuta an chau chua poni lovin Lebanon na trangin Hezbollah ten aron bei ve renga ni khata rocket zat chuang an chuain October ni sari hnuwa khan Israel am hoi hian rocket sang riat chuang te meu mayan chua Israel tor na an thlen do nemo anti lain an chiana thlen tu anita zoka atur tu hnung ber chu Assad anita October ni Syria an chet na mi sang khat chuang an tha in ruk bona pong sual na le tual tha na te an kalpui trum khan Israel ven himna an paltlanga Israel chuan kil rang in leidawan nei ngal boka Israel in a chan le dan la chuan mitam tak dawa hloin nam heng beinan to zong hi Israel tan chuan an nam nuai bo theina rem chang om ti lang tu te ang hialani ome sinwaran Israel chak lo na aron hai lang sau sawa an chakna ni tilan tir tu ani ta hlau thungane thlasom palich hung anin dona Hamasian sinwaratiamin an throi tulok an chan nual to Hezbollah lamlani se throi tumu malpo neingam lo khopin anomek Iran la an missile ten Israela chiat na athlen vak lova Israelin changle tura an theina an lantir boka Israelin Syria puitu poimo tak tak te athian faya Russia la indona danga an boilai tak aloni boknen helte tan asata paithak chu thil nuam tak ani taringot mayane karmasa khan US intelligence te chuan asata hi reita kalatrang theyang thi thanen phei chuan aral thuam hlawom te achilek le duanga ala de khir viau mai theyani antia ma se anrin lo ang takin asata chu thok le khata pai thak anita thut maya atluk chan hi Hamas ten anchak zialan tir tura Israel anwa be masak or wangkha abul pui ati lo thailo US tan Israel hi amel maram titlom tu aloni ve boka lamtranga anthata phian ome Syria tluk ta ka chuan Middle East boruaka Israel chan athata em bokane Israel hian Syria sipai chakna ala mangzui zela anin rel boldan le an politics lam kan thupui lo
Israel ven himna ta na trul kan thokani antia Golan Heights bulvel anvalua nuwa Syria ram thlona zong deuh tho anti chevek to niin media trend khatin antar langa Syria hian Russia siam Mirage le Sukhoi thlona te anin chop ve nuwa lani kha Israel chuan hengte hi anva bitum ngau ninan soi hebaga hian Israel chuan Syria ral thuam chekin thren khat an be boka asa ta long range missile in chop tele turlam chi ral thuam anei te anvati chiat sak to niin an soi bok kane